Mara zika tutaweza nini? Au ni juzi siko nacheza Mungu, mara tunashindwa na Albacete Mungu. Real jawa bele akitutenda tu winda mapanya. Njoo tunaweza weza Mungu. Mara hii Real hii ni ekipe ni nini ama ni korale ya kanisa. Kisha nyie munashindwa Albacete mutaweza nini nyie mara batanjo na nyimbo bafane we muko nasema niko matako nyi peke musemi. Manaona kwa kinzi nyi muko watoto na babebe wenzenu munabashindwa. Kisha nyi munapenda mtu ganye? Eske muko na akili kabisa? Nyie marashi gani niseme nini? Mareko sana mimi ndaanza kocha ba joueur ya Real. Jovananza aleta haya. Marea iko ekipe. Hii haiko ekipe na kama uko fane wa Real hama saa hii uhame uende ku Barca. Banashindwa Albacete uone. Mudirwa hii munatoka. Ja munapenda mcheze na Barca mkisha shindwa Albacete viwelewele. Na munapenda mcheze na sie sasa. Muko nashindwa sewe kama ni ekipe ya wapi? Mukimbize tena koche. Junjoisha kwa motifu. Tena watakimbiza koche. Mutaniita nikie koche Real njoo vinabakie.